Siyabonga bakithi izihlobo ezithandekayo. Sifuna ukuthi iprogram yethu iqalisa sonke sesingapha siyacela ukuthi sisondeleni sonke kodwa ke ngilesicelo nje esisodwa ikakhulu lapha silabantu abasesendlini ngale phakathi abazaphuma abadala abazaphuma ke le coffin singizacela nje ukuthi siphonga uchiya izitulo maybe iline nje lapha sibachiyele bazabuya ke bahlale khona lapha so isicelo esilaso ngizacela ukuthi khona siqhubeke sihlabela nje ngafitshane sesifuna ukuqalisa ngalesi sikhathi Sorry for the interruption. Ngeze ukugcoba kuya kuphakama izinga liyaphakama. Silesicelo ke khathesi abantu abatsha basincedise abazalwane. Sesifuna ukuthi sikhiphe icoffin ngale phakathi. Sacela bayesiphathisa abantu abatsha insizwa eziqinileyo zisincedise khona phansi. Siyabonga. Yeah.
Siphuma. Right, izihlobo ezithandekayo siyabonga lesi sikhathi siyananzelela ukuthi ke i-casket isiphuma ke laphana sebebuya ke ngapha ngizacela ukuthi ke sihlabeleleni kakhulu ngendlela emangalisayo. Our son was a very powerful worshipper. Sizafisa ukuthi ke singene ku atmosphere eyokuthi sidumise sibonge umlimi. Ngizacela ke sibambe nansi casket iyeza asishayine isihlobo sa webathandwa yekinhlahla yokukholwa kuyuje lokuphathwa What do you
Hallelujah. Hallelujah. Cela unikeze isound. Cela unikeze isound. Hallelujah. Siyabonga ekuseni bathandekayo. Singachithi isikhathi. Bakithi sifuna ukuthi sivule inkonzo yanamhlanje ekuseni. Ngifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi le yinkonzo. Amen. Ake sithini amen sonke. Ake senzeni ingcono sithi ameni. Ake sitshayeleni umlimi izandla. Hallelujah, hallelujah. Siyabonga ke kuseni sathanda ukuthi sinikele konke kumlimo. Sacela uBishop Mwale is going to give us a word of prayer okwamanje andubana siqhubekele phambili. Bishop Mwale, can you just come muntu kamlimo lisikhulekele ba. Yes, lingasondela ngapha. Kukhangane we are confined here ngenxa kwigadget lokyana esikubona laphana okulokho kusikhombela la. Siyabonga. Tinokutenda ibaba tiri pano panzvimbo yakafanira. Program yarongwa nemi. Tinokutendai nehama dzese dziri pano. Tinotenda nyasha dzamaratidza tabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Nyasha dzenyu dzatitevera, matirwira, matisunungura. Tiri pano baba. Tinoisa program yese iyi maoko menyu Mwari kuti ifambe sezvamunoda seurongwa hwenyu Mwari. Kubva pakutanga mwana uyu baba achitumidzwa zita rekuti wenkosi zvichireva kuti ndewashe. Saka imi Mwari tinokutendai nokuda kwemwana uyu, nokuda kwenguva yese Mwari yamakatipa kuti tinge tiinaye. Nyasha dzenyu baba ngadzirambe dziri patiri. Program yese Mwari kunomwe nomwe inotaura mweya wokubatirana. Baba ndinotaura mweya umwe chete, ndinotaura nyasha dzenyu pamusoro peprogram yese kuti imi muri Mwari, murambe muri Mwari, murambe muchingorumbidzwa muzita ramambo Jesu. Amen. Siyabonga Bishop Mwale for umkhuleko. Siyabonga sihlobo esithandekayo ngesicelo esisodwa okwamanje singakaqhubekeli phambili. Ngiyananzelela ukuthi silabadala abakhulileyo sibili abangela ndawo zokuhlala. Akuthi abantu abatsha bonke baphakame badede banike abadala ke izitulo. Right. Ngiyacela ke sizahlala phansi okwalesi sikhathi, but praise and worship qhubekani likhona lapho. Angifuni kubona umuntu omdala omileyo, umuntu omutsha ehleze esitulweni. Asizwisisaneni khonapho ukwenzela ukuthi umlimi asihambele kahle. Sizacela ke ozasenzela ama welcome remarks ekuseni ngemva kwalokho bese siqhubekela phambili. Osenzela ama welcome remarks uyazazi mhlawumbe khona okhethwe ukuthi asenzele ama welcome remarks. Ake sichaye kapichani sisamelele osenzela ama welcome remarks. Ake sichaye bazalwane, ake sichaye bazalwane singakhathali. Ekhaya elihle nantiya silibona ngamehlo enhliziyo masinyane siyakulishi izwe. Right, ngiyaxwayisa lapha kuthiwa ngu-Mchili uzasenzela ama remarks, welcome remarks. Mchili useduzana. Okay. Nangu ubhuti uChili, baba Chili, sondelani baba lisinikeze amazwi okwamkela izihlobo abalabo bonke abantu abalande ukuthi bazosiphathisa kuwona umsebenzi. Siyabonga baba. Ngiyabonga leli thuba esengiliphiwe ukuthi ngamukele wonke umuntu olapha. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Linjani? Ngizehlisa phambi kwenu. Ngicela lingivumele ukuthi
ukuthi nginanzelele wonke umuntu okhona lapha kulobu khokheli besigaba, the councillor or the councillors, the headman mayikhona phakathi kwethu. Nginanzelele njalo ukuthi kungabe futhi kule other government officers esingakahlanganisi lawo amehlo. Siyamukele njalo abamabandla achiyeneyo akhona phakathi kwethu lapha. Kwakuthiwe kungavela okuvelileyo ekhaya, omakhelwane yibo abafika kuqala. Omakhelwane siyalamukela, siyabonga ukuba khona kwenu lapha, ngoba kwenza umthimba wethu ube lesisindo. Kulaba vela futhi khatshana all over Zimbabwe, abanye abavela phetsheya. Siyalamukela lonke izihlobo ezithandekayo. Ukuba khona kwenu lapha kutshengisa ini? Uthando, kutshengisa ukuzinikela, kutshengisa umusa wenkosi. Isimanga futhi lo esingaye igama lakhe ngowenkosi. So nxa inkosi simbizile singathi thina sisele akule singakujanti. Sithanda ukuthi njalo samukele ababe besiphathele lo msebenzi, our pastors, our bishops amongst us abaphakathi kwethu la. Sinanzelele futhi ukuthi kulabadala phakathi kwethu abayizihlobo. Abanye sesingathi they have got even white hairs, inwele ezimhlophe, basukumile ukuthi babe khona la. Bakhona omchayisi, mina ngumchayisi omncane, kodwa bakhona umchayisa abadala kulami engibabonayo bahlezi laphana. Nampana umchayisi, balabo fullback babo futhi khona phana, kulabo Mntungu, kulabo Malukazana. Abadala kabahambi bodwa, kulabo fullback futhi khona phana ngemuva. Sonke esila singathi siyizihlobo kawenkosi. Kunzima ukuthi samukele lokho okusehleleyo, but nxa inkosi isithe yakwenza akula thina esingakuphikisa. Kumfowethu onguye uyise walo mntwana, kumakoti wethu sithi Dudu. Siphinde futhi sithi moments come and go. Abanye baphinde bathi time heals. Kodwa ke kunzima.
ngikholwa ukuthi lokho esilapho isikhathi singakwelapha ngobani ingqondo iyabe lokhu senzani ibalisa. Siyemukela-ke abangane bakawenkosi abasuke ebandleni ababuye labo baza kuwala khonophiyana usitshengisa ini uthando. Abakhwenyana bonke abakhona la siyalemukela. Omalukazana abakhona la siyalemukela. Osebele obabazala isihlobo esithandekayo lonke lizizwe lamukelekile kulo umsebenzi walamuhla. Ukuba khona kwenu la angikwazi ukuthi ngingakubeka ngawaphi amagama. Kwakuthiwe emthimbeni nxa kulo mthimba awungeke wasitshadisa angithi, kodwa utshadiswa yini ngabantu. So nxa ngikhangele ngibheka around ngibona uthando, ngibona umusa, ngoba abanye sasithini hayi ngizwile ngizaphela ngibona, kodwa wena uthe ngcono uphele ubona usiya ngaphi kochile. Siyabonga kakhulu umusa wenu. Sibonge njalo lenkosi ethi umsebenzi lo awenziwe ngaleli langa. Konke sikubika kuye. Khangelani lo mphakathi ukuthi wenjani. Uyasivumela ukuthi sithini sisebenze. Nanzelelani futhi inyanga esikuyo. Sithi kuJuly uNtulikazi. Kwande ukuthi kube lomoya, kube lezintuli, kodwa umoya kaNkulunkulu wehlile wabuya phansi ukuze sisebenze lo msebenzi walamuhla uthutsha. Bakithi engingabaqambanga abangabe besele awusalanga ngaphandle, uzizwe ubongakele ngoba lawe ulapha ulathi ukhala lathi. Siyabonga kakhulu. Angiselawo futhi amanye okulamukela lonke elikhona lapho. Okuzabe kulandela izakuzwa kubikwa ngo-Master of Ceremony. Angisakwazi ukuthiwa Master of Events or Events Management Officer asasi. But ukhona onguye ophethe ini umsebenzi. Ngiyezwa omunye yanyenyeza uthi director. Khaleka kulabo director. So uchithi nxa lami ngelapha mphethe imic ngingo-director ngezinye indlela. And director for welcoming abantu. Siyabonga kakhulu. Izizwe lamukelekile. Thina sizwa sikhudumala nxa silibona. Thank you so much for being here. Thank you so much for taking your time, all the trouble, just to come and grieve, cry, mourn with us.
Siyabonga kakhulu. Ngingakasuki ngivumelana ukuthi ngizi-introduce anti ngoba ngabe lokhu ngisithi baza ukuthi obani. Ngize ngikhumbule isitori lesiyana omunye wayidingela abantu umsebenzi ekhiweni wathi namba Nkosi bangu-10 yena engunumber 11 engazibhalanga ephepheni. Ngase kuthiwa hambe uyobabiza esebona sebephiwe umsebenzi layo sesithi lami ngiyawufuna Nkosi. So ngivumelani ke ukuthi ngizi-introduce mina engikhulumayo. Abanye bangazi ngingumde, abanye bangazi ngingunduna. Yinduna njengoba ngiphambi kwenu, liyavuma nje? Right. Ngingumodikhai Chili, ngizalwa koChili. Ubaba wami nguye lwana, liyambona ogqoka ingwane lapha. Nguye ubaba, the original, i-OG, abakade sibathi OG, original. So ngingumntwana wekhaya, lo olapha ngumntwana. So abakoChili lizasibona, ngizomunye sithi abakoChili kabade usubabone ngabofitshane. Kodwa mina ngimfitshane, siyavumelana nje. Ungathi umbona bonele khona, siyathezana. Alabuthi ngimude njani? Right, ngingumchayisa omude. Bakithi isihlobo esithandekayo, siyalamukela. Ngiyabonga. Siyabonga mchayisa. Use samkele sonke angithi. So hayi siyabonga indoda emfitshane kuthiwa is vertically disadvantaged. Right. Siyabonga kakhulu but ngicela ukuthi welcome umuntu oseduze kwakho engxenye ukwenzela ukuthi as we proceed saqhubekela phambili ungabubuza ukuthi kanti lo ngubani angithi. Siyabonga ke isihlobo esithandekayo. Yinkonzo emangalisayo esiphakathi kwayo. Ngizacela ukuthi bonke abazabuya bekhuluma ngapha ngizacela ukuthi lizabe libuya lizokuma ngapha lapha engikhona kuyezwakala ukuthi isihlobo sami. Right. Khathesi ngizathanda ukubiza abalandelayo. Ngizathanda ukuthi Stele Ubabi Chili is going to do a eulogy for Wenkosi. Then ngemva kwalokho ngizalazisa. Babi, where are you? Can you jump to this place? Usondele duzane. There she comes. Thank you. Sanibonani, I greet you all in the name of Jesus. So I'll read eulogy kaWenkosi. Wenkosi Lemuel Chili, the first son of Dr. Fikekaya Chili and Londiwe Chili. He was born on the 28th of October 1999. He went to Kumalo Primary School from early childhood education to grade 4. He then proceeded to continue his education at Morning Star Christian Academy till he finished. Stepping into high school, he was at Milton High School from Form 1 to Form 4. In pursuit of further education, he then started information technology at Lupane Center of Continued Learning. He then advanced to Bulawayo Polytechnic to continue with his information technology diploma, but unfortunately dropped out in his second year due to health challenges. Having been in the gospel music industry since childhood, he continued to grow, joining worship groups like Red Hearts Worship, playing the keyboard for churches that include Victory Fellowship, Greater Grace Embassy, amongst many others. He even got amazing opportunities to play at concerts for prominent gospel artists that include Kenan Nyati, Snowy, Maima Muka, True Worship, Vocal X, and many more. Unfortunately, his journey was cut short as his health deteriorated and he had to travel for treatment.
He underwent various procedures all in the attempt to come back to all of us in places like China, India, South Africa, Zambia, Masungo. However, all these efforts, big as they were, did not change God's plan. He held on till he finally left us in the ICU at Mbilo Central Hospital. Needless to say, we mourn this great loss of a son, brother, friend, keyboard player, mentor to some, but we do not forget the moments that we shared with him. That will be the memories that will carry us on. Thank you. Siyabonga Sister Babi, thank you very much. Singathi yini le umfana uchiya iCV inkalakatha angithi? Yeah. La uyamele uchiye yakho phela anti. Tshela umakhelwane wathi chiya phela yakho iCV. 10 xoxa lo munye ekseni lamhla sixoxa ngento zona lezi ukuhamba phela kwelilanga sizahamba ngithi uyakucabange khonokho kwelilanga nguwe esiyabe sihlangane ngawo so sisaxoxa laphana wasesithi abanye abantu badlulwa la ipen i-ball point iyachiya mark but liyahamba lijikele ngale ngasela lutho phakathi wena uzachiyani. Amen. Phela sisemsebenzini lapha anti iBhayibheli litsho njalo. Alitsho njalo iBhayibheli. Lithi lona ngokuba inkokhelo yesono kumbe iholo lesono yikufa anti so siyasebenza khonokho kwenzayo uyasebenza. Amen. So ekseni bathandekayo funda khonapha siyafunda engwesikufundayo abanye ukuthi nje babe buya enkonzweni ezinjengalezi bekhangela into ezinengi but kulento esifundayo la ungasizakala namhlanje uNkulunkulu asenzele kahle. Ngiyacela ukuphakamisa udokotela uDr F Chili ukuthi akhulume phakathi kwethu so ngicela silaleleni. Amen. Silaleliseni simphe ithuba elokuthi akhulume phakathi kwethu. Dokotela ithuba ngelakho baba khuluma phakathi kwebandla khuluma kubazalwane abonga ithuba engiliphiwayo ngu-MC wethu ngithanda ukulibingelela lonke egama lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyazehlisa ubaba wethu induna uChief Mbiko Masuku osabhuku bethu ama-councillors abafundisi bethu abakhona lapha labo bonke ubukhokheli obukhona lapha. Ngithanda ukuzehlisa also to our families. Ake ngiqale ngefamily yakoSibanda oDawu oVodloza abangiphuma lapha eShaki abanika uMedem ongenze ngaba ngumuntu. Amen. Bese ngizehlisa lemulini yakithi yakoChili lingixolele ivoice yami ngani iyachambijana. Ngithanda ukukhuluma kafitshane ngalo umfana olele lapha owenkosi. Mina ngichade mhla ka 12 December 1998. Bathi ke leli gama lokuthi wenkosi lokuthi indodana yethu yokuqala izaba ngowenkosi lokuthi mina lo mama lo sizabizwa ngokuthi ngusawenkosi lo nawe inkosi wakukhona nyakholwa even before umtshado wethu yena engabe khona. Yena ke wazalwa ngo 1999 ngo 28 September. Umfana lo olele lapha ulezinto ezimangalisayo abezenza ebezisi challenger thina njengemuli. Okokuqala ubeyithanda ifamily, ubethanda lokuthula lokuthandana. Ubejayela ukuthi angazi kumbe ikuphambanisa isikolo esamusakiso. Wathi sefunda isikolo lesesiqanjiweyo kwakulabalungu mbijana. So wajayela ukubona
engathi mina iculture yabantu besilungwini. So wayethi nxa efika ngikhaya lo mna wakhe uShantel bazabe besobserve mina lo mama ukuthi siphila njani. Bangabona iviki sisiyaphela kungazange kube lo cwathi basibuze bathi daddy, is there anything wrong here ekhaya la? Ngithi indaba sana athi ayi ucwathi angikakubona ukhisa umama iviki siyaphela, is there something wrong? So wayethanda nje ukuthi abe lokho ekhangela ukuthi senza njani, siyakhisana yini, uyabona ukuthi siyakhisana. Nxa sikhisana babejabula kakhulu kubona into njengaleyo. So yeah, yikho ukukhula kwakhe. Eleminyaka engu9 umfana lo wamangalisa ngokuthatha i-keyboard lezi ezidlalo la nge-1 week wayesechaya kumangalisayo. Wazomangalisa silomhlangano kwelinye lamalanga kwabuya umuntu ephethe igitara, wayengakaze ayithinte into le okuthiwa igitara. Watopha igitara waphonga ukuthi 2 minutes etest ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi. Ngazwe sechaya igitara ngendlela emangalisayo. Lawe njengomzali in such a scenario uyazithola nje usekule mfule emehlweni. So that's what happened to me. Ube lesipho sokuchaya ama instruments. Angazi ngathi mina vele ube lenye grace extraordinary. Ngiyakhumbula umfundisi uMsimanga ngabe khona lapha, I'm not sure ngimbona. But kwelinye ilanga umfundisi uMsimanga bathi abafana befuna i-keyboard lama instrument. Wabethi bafana thathani imoto lilandi ama instruments lapha elitha khona ezidlalela nje. Umfana wabe sithi mina ngiyakwazi ukudrive phela. Abangani bakhe bathi lama key emoto kade wathi asabhe. Wabe besiyafaka imqamelo ku city yemota. Wayemncuncuncu ngathi nxa ekhangele yabe exoxomela ukuthi abone. Wafaka imqamelo wa drive imota yasuka emakhandeni ya emagwegwe. Abazalwana abanye bakhona la abathwalwa nguye ngelanga lolelo eqala ukudrive imota wathi wayichaya. Angithi ithwa inama auto, angithi auto, ngitsho lezi ezimanual lezi ezihluphayo. So wayele isipho sakhe nje owawungasiqedisisi ukuthi kuyini. Enye into umntanami aye ngichallenge ngayo ukuthi wayele lihlo elibonayo kakhulu, especially nxa kulento ekhathaza unini. Hayi lapho ulale ngaxabana. Mina kimi akulandaba kodwa kunina hayi wayengafuni. Moso ube ngumuntu nje okhangela abona ukuthi abantu abahluphani kule peace lapha khona akulabantu abahluphanayo. Wayethanda ukuthula. And at times mina ngenxa yokuthi ube ngani emzimbeni kaqinanga bengisiba rough mbijana kuye. Ngibe rough kwenzela ukuthi angabi too dependent but azama ukuphila ngalokhalakho. In that environment wayemangalisa ukuthi abantwana bakhathesi ungathi uyabakhuza abakhuzeke. Akulandaba yena ubesele turning 26 years this year. Ube lokhe lalela elokhu elenhlonipho elembeko elokhu efanana lamzwana esesemncane indlela nje abengihlonipha ngayo. Even esibhedlela esegulile sihamba indawo eziningi, sike sahamba waya eSouth Africa wayakhulekelwa khona le wazama ukudinga i-medical attention. Sasuka lapho wabuya ngapha saya eChina ngo-2016. Sabuya khona saya eZambia, sasuka eZambia saya eIndia. Ubhubhe nje sisuke eIndia eselapha eZimbabwe. Sifike eZimbabwe mhla ka-12 June, yena wazobhubha mhla ka-20 July.
but into eyodwa engathi mina mhlawumbe sasikhuthana kusekuphekela nxa si out le besike sihlale kokunye okungamahoteli ukuthi liyaziphekela yena uyakwazi ukupheka wangazi ukuthi umama wakho wayemfundise njani ubekwazi ukupheka mina ngingapheka ngimphoko ukudla siyaxabana ukuthi thatha upheka njani so that's the only area engathi sasingani siyaxabana nje ekuthini sengisithi hayi dlana khona popcorn engikuphekileyo yikho right hallelujah so but I just want to thank God for giving us uNkosi. It was such a blessing and besilwisela ngendlela zonke ukuthi nga uNkulunkulu uyamphilisa sikholwa ukuthi uNkulunkulu uyamphilisa but still today we don't believe it's a loss. We believe ukuthi he has graduated to a better life. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu kubone kukuhle ukuthi amphumuze angizange ngabona mina umuntu ongema ama conditions umfana lo adlulekiwe ube I remember the other time when we had operation wavula inhliziyo ka 4 times bevula bam operate bathunge babisele ahlalahlale bavule ba operate babisele 4 times and I remember enjalo egula enjalo I remember how he will be strong kulelinye ilanga ayevuvuka umzimba wonke ngenxa yama operation and he was almost half dead amanesi yazi amanesi kwesikhathale esihluku bafundisana ngaye ukuhlaba ukuthi umuntu uhlatshwa njani ijackson bahlaba ijackson kuthi hayi uhlaba ngakuhle omnyathi othi nizame mina ahlabe nga kuthi hayi khela mina ahlabe nga this is how unfortunately yena waye bezwa bekhuluma konke lokho and when he said right one child dead these people are satanists let's go away from here but I'm just trying to say wadlule buhlungu inobukhulu kusukela I think eleminyaka engu10 wenziwa ioperation yehernia esele 14 waqala ukugula ngekidney and then this year sa discover ukuthi ule serious heart condition eyiyo egcine imthatha sisiye India besilanda ukuthi ngiyemnika ikidney kumbe umfowethu ayemnika ikidney but kwehlule lokho ngenxa ye condition ye heart ake ngicine ngalokho ngithanda ukubonga mina personally ngiyalibonga lonke bangane zihlobo bomakhelwane lonke elemalathi umfana lo egula I don't know how many years 10 years ubegula lisimalathi at times abantu befaka imali ku WhatsApp ungakwazi uthole sekule mali I just want to thank you for that ngifuna ukuthi tshela ukuthi asizange saba desperate sasisuka singela mali lapha ekhaya asoze ngikhulume lo uzakhuluma umfundisi uMasu sasisuka singela mali sisiyagada iplane I remember the other time sasiphethe $20 sisiyathenga amatikiti okuya eChina I will not talk about that but uNkulunkulu and through abantu baqhakathekile zihlobo zami I just want to tell you ukuthi mina ngiyalithanda lonke ngiyabathanda abantu akulandaba khathesi ungabe unganawo la mali kimi uqhakathekile your day is coming ozaba le mali ngibona abantu mina like I'm saying bejikela imali ezanelisa ukuthi si travel siyehlala endaweni eze expensive sisebenzise this year alone we used kulumfana more than $200,000 and zimali lezi ezisuke kini zihlobo zami I just want to thank you I want to thank ibandla ama churches in Bulawayo and all over I tell you South Africa Zambia all over the world Australia UK America I want to thank you I know abanye bangilalele on internet ngiyalibonga lonke for standing with us praying with us for this boy encouraging us in difficult times sinqobile sonke
we have not been defeated. Sinqobile, our son has graduated to glory. Ngiyalibonga inkosi libusise. Siyabonga Mchayisa amazwi akhuthazayo. Omunye umuntu angakhuthazeka khona. Amen. Hey. Singathi mfundisi umfana beyifighter man. Ulwe ukulwa okuhle. Lezi ukuthi iBhayibheli lihlangana kanjani? Lithi okuhle. Kulokulwa okubi. Esikubona kulezi insuku. Njengomntwana ngiyayithanda indaba yokuthi hayi ukhuliswe kuhle elalela. Kade abantwana balalela. Thina sikhula sasitshaywa uchayelo lezinye izinto obona ukuthi ke lapha but umdala usengijayela wawusithi ungakhuluma kumbe elibeka ngiyalibeka la uyalibeka uchaye ungathulwa uyisiqholo uchayela ukuba isiqholo kwakho ukuthula kwakho so ugcina ungasakwazi ukuthi kumele uthini ungakhala uyadedesa so sakhula njalo umlimi asenzele kuhle ngicela ukuthi sigijimeni isihlobo ezithandekayo le inkonzo phela siyavalelisa sisenkonzweni futhi phela inkonzo isikhiwa sikubeka kuhle sithi yiservice anti baba yiservice nxa sikhuluma ngeservice cabanga imoto iyahamba iyeserviswa ikhitshwe lokhu lalokhuyana so kade sikhona inkonzo nale iyasisevisa nxa ukhona la umlimi asenzele kuhle ngicela ukuthi ngibize izikhulumile ezilandelayo zihle zenze masinyane ngizacela isibanda family kuthiwa kulo Mrs Elchili ozakhuluma ke emele abakosibanda ngemva kwaloko kuzabuya ke ama sisters kuzakhuluma ke uwenzile then bese kubuya ama brothers ozakhuluma uEbeneza ngicela ukuthi bona abantu babuye ngokulandelana kwabo umlimi asenzele kuhle sithe sonke esikhulumayo sizabe sima ngapha senzela okumtshina lokho kulapha siyabonga ngiyalibingelela lonke ngegama lomfelethi ngoJesu ngithanda ukuzehlisa phambi kobukhokheli bonke obulapha mina ngikhuluma ngimi enyaweni zika Bishop wami ongumama kaWenkosi ngizathanda ukubala lencwadi ayilobileyo lapha Dear family, friends and loved ones, today we gather to celebrate the life of our precious son, a shining star who has left our lives far too soon. As we say our final goodbyes, we take comfort in our faith and the promise of eternal life. Wenkosi was a unique and a special gift from above, a blessing to our family, ministry, and the whole Christian community. His bright smile, infectious laugh, and his kind heart touched the lives of everyone he met. He was a reminder of God's love and goodness. We remember his jokes, which always made tough situations light even on his sick bed. His life may have been short, but this impact will be felt for a lifetime. I will miss the soft and phone call taken after his death. Nina. Those crazy moments of his loud keys to get his tracks right for the next music and assignment. Though we grieve his passing, we know that he is home with our Lord, basking in his love and glory. We take comfort in the words of Scripture. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future.
Jeremiah 29 verse 11. We trust in God's sovereignty and goodness, even when we don't understand. We know that He has a purpose for everything, and we pray that He will give comfort. He will comfort us during this difficult time. His grace will enable us to navigate this new normal without our sweet-spirited son, who served many ministries and gospel singers in humility. His memory will live in us and in our hearts, and his legacy will inspire us to live for Christ. We will miss him more than words can express, but we take comfort in the hope of seeing him again in eternity. Until then, may God's peace and love surround us. To the Christian community world over, gospel musicians in Bulawayo and beyond, our friends, family members and the government of Zimbabwe who heard about Wenko's plight and were moved to stand with us in prayer, encouraging us daily and met financial needs that took us this far. We have no words but to say, may God remember you when you call on him. As a mother, I'm shattered by this Lord, but I know God will pick me up. It is well with my soul. Nanka amazwi avela kubazali, umzali umfana lapha ngizathanda ukuthi ngibize futhi njalo ungaphi wenzi. Oh, she's coming through. Right, kuma brothers la uzalandela. Okay, come through sis. All right. My fellow brethren, we are all gathered here to mourn the departure of a son, a brother, a nephew, and to some of us, a friend. His departure has left us all shaken. It has left a deep wound in our hearts. Wenkosi was a soft-spoken person, really got mad, and was patient. He was a cheeky person who made good memories before he became a memory. He always valued the presence of other people, and I hope we will value his life. May his soul find peace wherever he is. I say good night, my brothers. Sleep tight. Siyabonga sithaya izandla njalo. Okhulumela ama brothers kasondele ungaphi? Oh, yes. Insizwa sondela but. Hallelujah. Hallelujah. Mina nasenjalo kuba senkonzweni usalibonani ngasebenza kakhulu. Unfortunately mina bengingekho so angizwanga ukuthi asinika isikhathi esingakanani. So mina ngizothatha sami isikhathi. Insizwe libona lapha Wenkosi umfana kaChili. Jaza sijayele ukubizana ngamabizo bobaba. Abantwana baka iyathi imathi mfana kaNtola mina mfana kaFi. Abesitanga kodwa imdala into hayi kodwa uqinisile kodwa imelandelayo bafanele. Ngizaba mncane kakhulu ngisathanda ukugxila ku music. For those abangakwaziyo uWenko the talent of music didn't just come because of ama health issues zakhe ukuthi wayesedepend ukuthi hayi since ngihlala one ndawo let me concentrate on music. Music yaqala lapha ekhaya iqala sasibathathu kuyimi hayi mana ngiqale ngomdala kunguNduduzo kunguWenkosi kulandela kuyimi sasithanda ukuthi ama holidays sathi sivalele ngeThursday sabe sihluba abadala on Saturday sabe singuba sekhaya silanda inkonzo yangeSunday ukulanda inkonzo yethu ngeSunday sesibancane nawe baby house grade 1 und2 esekhulile kancane lo Wenkosi isitende lisibona lapha sasijabula lamagwenje ethu edona Saturday uthe kuzoza amagwenje lawana sichama drums omnye mayechaya ikeyboard ngomlomo omnye mayechaya ama drums ngomlomo then ukhulu wasesithi ngelinye ilanga wabesephunga ubuya lokunye amagabha wakukhanda kuhle wakukhanda wamasimba zabe wafana abantu bafana chani sachaya ugogo wabesebuya ngeSaturday wathona Sunday abadla amagojegeje lapha lwabafaka lapha ngangena phakathi abane church lapha ababekwazi sasijayele uhlala ekhoneni ebhenchini singahlala ekhoneni ebhenchini siwafaka ama drums ethi kwapha
kuthi kuhlatshelwa kuthiwa haleluya wosani wenkosi lawo yabetshaya lapha nigwentshe laba ngabanye bengitshaya lapha ngomlomo ikeyboard undula ngalo yabetshaya idrum lakhe. That's where the love of music came from. Ayizange iphume ngobuya nje. So uvele endaweni ekhatshana kakhulu to the extent yokuthi ngama-holidays we used to come nxa sibuya ama-holidays sasibuya sikhompithe ukuthi ngubani obulala ukudlula omunye, but hayi sagcina sizibonela ukuthi hayi umfana ngokweminwe sasingakwanisi ukufika into enayeyenza. You know, uwenkosi the talent whereby uza play music, uthi play music so achaye keyboard just a single note, ucabange isona sakho senzileyo so usicabanga sisekuhle kuhle, usicabanga sekuhle ukuthi kusasa ngiyarepent, awuthatha ngiyarepent, ayichaye so keyboard. No, kuthiwa wonke umuntu le ngoma yakhe athi ingahlatshelwa ayizwe ihlatshwa ikuhlaba enhlizweni. Uwenkosi was that kind of a person. Ubekuchayela ingoma mina mbuye ngizochaya uyo alpha nomega ngethuni yami ungayikholisi, but ethene ebuyile ayichaye ngethuni yakhe uyizwe ukuthi umuntu lo into yakhe uyayithanda, into yakhe ithethwa ifake enhlizweni. So usitshele isifundo esikhulu kakhulu ukuthi into yethu yonke siyenzayo siyenze ngokwenhliziyo yethu yonke. Uwenko yethu a big heart, a big heart. Asomuntu bephunga kuba lezitha kuphela, yethu a big heart uwenko. So ngalokho mfowethu ntanda ukuthi khona rest in glory, but konke esikufundileyo konke sifunda ukuthi khona sibe lenhliziyo ezinkulu njalo singaphombi ukuchiya kuphela izinto. I think that siba mude kakhulu ngilingxolele. Kulabana ababekhona last week ku conference ngalitshela ukuthi ngaphuphana nje. I think amazwi engatitshela wona ngiyacela bakithi lihlalele wabambile istory sikaJobe ukuthi nje walahla yonke into kodwa akazange ngitsho lelangeliwani akhulume amazwi amabi kuNkulunkulu, wahlala wagxila wathi uNkulunkulu mkhulu. So uwenkosi la was that kind of a person. Kazange athi impilo yakhe, kazange athi mina mina ngitshekile ngiyakhula mfana labanye abantu abnormal, no. Wahlala wagxila wathi uNkulunkulu ngiyokuphela omkhulu, kasoza amthuki even lelangeliyi-1 uyakwazi nakwenzileyo. So la ungazibona ukhonapho uhlezi usezinkingeni engakanani kwazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu, ungabona the moment usumkhesa uNkulunkulu wazi ukuthi khona obekuphambili kwakho bekukukhula ade kumele ukwenze. So nxa uthi usenkingeni khathesi ngiyakukhuthaza njengokuthi mfowethu lathi ukwenzeni, nxa uthi usenkingeni enkulu kwazi ukuthi kukhona okukhulu okuphambili kwakho. Ungabona ngaleso sikhathi usenkingeni enkulu kakhulu usulahla uNkulunkulu kwazi ukuthi ulahla ukukhula ade kumele uNkulunkulu akunike because bekufundisa isifundo esikhulu. Ngiyabonga. Hayi siyabonga amazwi avela kubhuti Ebe but emele obhuti bonke. Ya la uyabona sibili ukuthi okuqhakathekileyo kumbe ku celebrating impilo yomuntu okuqhakatheke kakhulu ayisikho ukuthi umuntu uphila isikhathi esingakanani, but okuqhakathekileyo ukuthi ucontribute. Amen. Limasisize bakithi. Ngalesi sikhathi ngizacela abalandelayo ngizacela ozakhulumela abangane bese kubuya ozamela ke ichurch, then bese ngicela umama uMrs Mpofu onguye uhead wesikolo lapha okufundisa khona umama uMrs Chili, umama Kasani lapha esingaye. Ngizacela bonabo abantu babuye ngeorder yona leyo. Siyabonga. Ngishare umoya kade ngingumngane kawenkosi. Ngizathanda ukuthi okokuqala ngoNkulunkulu ukuthi wangivumela ukuthi ngibe mazi wenkosi. Though singayazananga for a long time, but ngibe mazi bengimelayo kakhulu esegula and ube ngimalisa kakhulu ngejoy ekade elayo. Because sometimes ngathi nxa ngezwe ukuthi uyagula ngithi ngizihamba ngimbone esibhedlela. Ngiyabe ngile stress ukuthi umngane wami ngiyamthola njani. Ngithi ngifike esibhedlela ngithola yena uyenza ama-drugs. Ngizibuza ukuthi mina ngile stress kodwa yena okucondition le mina engile stress la he's having fun, he's cracking jokes and all that.
He was a very peaceful man. He was a very calm person, and I learned a lot from him. And then is that fighting spirit. He had a fight that I cannot even explain. Or sometimes he has a challenge now. I need to fight in life. Like, you have to fight for your destiny. You have to fight for your purpose. And even in that condition, I learned a lot from him. And I would like to say to him, rest in peace, Nkosi. Siyabonga amazwi okukhuthaza umlimi asenzele kahle. Ngithemi naye ujaha ubesilwa ngendlela emangalisayo. Mina ngiyalandela ibhora ngiyalandela ibhora loba ngumfundisi kula ngiyabukela nje ibhora ngibone ngesizini edlulileyo ngiyenzela ukuthi laba abakhuluma basondele kule team ye Liverpool ngale ngaseNgland iwine league but ama game enjani engakapheli nani mfundisi kunjani so bekusithi nxa sokuzodlala lapha hawo bayinike guard of honor but kulamanye ama games akadidliwa khona but isithethe league kudala kuyezwakala inhlobo zami right kwesinye isikhathi empilweni lakho kuyaba njalo uJesu walo ayisondelani mama siyabe sisima sondelani seninika lina leli thuba sizayiqhuba eLiverpool. Haleluya. Ngiyabingelela wonke umuntu okhona negama lika Jesu. Ngizehlisa futhi kuwo wonke umuntu okhona lapha. Ngizehlise futhi kakhulu kubaba uBishop wethu uF Chili lo mama Bishop uL Chili. Siyabonga kakhulu kuba kulindawo. Ngimele kakhulu ibandla limphathisa amazwi ukuthi ngikhulume ngilikhulumele ibandla. Okhulumayo umfundisikazi uEnmoyo uMrs Enmoyo. Ngiyabonga. Ngilezinto ezine kuphela engiziphathiswe libandla ukuthi ngikhulumele ibandla. Ubhuti wenkosi ube ngumzalwane wethu, ube ngumntana wethu, ube ngumngane wethu, ube ngumna wethu. Haleluya. Ubhuti wenkosi ube ngu-keyboard player wethu, ube ngu-organizer wama instruments lo director we-music ebandleni. Ubhuti wenkosi ube ngu-trainer we-music yena le i-keyboard kakhulu. Ube ngu-trainer ukwazile ukutrainer abanye abanawo bakhe abamlandela emuva eba-trainer kakhulu. Njengoba belisizwe ukuthi ikhala njani ntambama lakade silokhu ikhala umsebenzi kabhuti wenkosi lo. So ubhuti wenkosi ube yikhonokho ebandleni lethu. Ngokokuqala okwesibili ubhuti wenkosi ukuthi useve njani kule ministry. Ubhuti wenkosi waseva bengisehlule ukuthi sibali ukuthi kusukela nini baphe sisazi ukuthi usukele primary usizile babuchila uBishop esitshela ukuthi wayele 9 years. Siyambonga uNkulunkulu. Sese primary ubhuti waqalisa ukuchaya ama keyboards. Waqalisa ukudlala ama instruments ena lawo ewadlala kuhle. Thina sambona vele ewadlala kuhle. Ewadlala kuhle okumangalisayo. Esikwazi ngayo ubhuti wenkosi ukuthi ngumuntu ade engasuki ku keyboard. Ubesithi angahlala ku keyboard uhlezi. Kulalo khanisa esijayele thina ukubona nxa sichumayela mbe siminister kwezindawo uthi ama keyboard players akwanisa ukuthi nxa bechaye keyboard uyakasukume ayibhoda phandle. Mbe nxa abantu bekhuleka yena azithulele abesenza into zakhe. Ubhuti wenkosi bengakwenzi lokho. Ube umuntu ade ehlala ku keyboard noma phandle kungaze kuthini angikwazi ukuthi besazi ukuthi phandle kumbe kumnandi kumbe kunjani. Nangikwazi ukuthi behlala ku keyboard. Nxa kuchunyayelwa ahambe bethwa i-rhythm bethwa yini. Ahambe ngakho angadisturb. Ahambe kuhle kube mnandi.
nxa kuyikuthi kumele kuchaye izandla azichaye ngekeyboard izandla abonge nxa kubongwa ngekeyboard akwenze ngekeyboard kube mnandi angela dismangalisi umntwana omangalisayo ufunde kangaka ube njalo wenkosi wethu njalo uyazi ube represented abanye ama keyboard players noma abanye abe media kumbe abe ma instruments in fact abe music abakwazi ukuzipresent but thina ebandleni lethu esilomfana obekwazi ukuzipresenta singakutshengisa ama photos akhe ethatha ama photos lama present worshipers ubhuti nxa sesichayisile wathatha amabala kwakwandi ukuthi sithathe la kambe ngikhona kakhulu isikhathi eside ku present worship lakathesi uyazi umfana akala patapata enyaweni akala lokhana ukuthi uyambone misikhola akala lokhana ukuthi uyambone ngumadla ngudlongo emakhanda uwenkosi namazi ngeshort hair egele kuhle emuhle epresentable amen ube njalo mina ngamazi ubhuti wenkosi how he saved ubeseve njalo engaziphakamisa ezehlisile engazimangalisi ngasoze umbone semile umama bishop ezimangalisi ezibonakalisa ezehlisile esemsebenzini wakhe throughout the conference ikho simazi ngakho okunye simazi ngakho futhi ubhuti wenko izinto esizifunde kuye sifunda ukuthi noma umuntu ezalwa ngabantu abamangalisayo ele anointing futhi esebenza umsebenzi kaNkulunkulu ele anointing uyenza khonokho kuphela kubizelwe futhi nxa egcwele ngomoya engcwele esakufunda ngaye ukuthi wayegcwela ngomoya engcwele wenkosi wayesenza umsebenzi wakhe egcwele ngomoya engcwele wayengakwenzi ngoba wakukopa moya kaThixo wahlala kuye sizwile ubhuti eBheneze ekhuluma abakwenzanga ngoba kuyikuthi akukopa bathi umoya kaThixo wehlela kibo singakwazi wafundisa uwenkosi waqhuba kwaze kwabakhathesi ikhode sikwazi ubhuti wenkosi besenze egcwele ngomoya engcwele bezingazenzeli so yikho izinto ezinye sizwe ngoba bishop wethu uchile ekhuluma esithi wonke nokunye bekusesabisa ukuthi kwenza njani ubegcwele ngomoya engcwele umoya engcwele uyafundisa noma yini so vele akwesabesi ubhuti begcwele ngomoya engcwele ele anointing ephezulu kakhulu esesemutsha okunye kwesithathu okwesine ngilezinto nje ezithile engizigqugquzelayo lengisinanzelelayo ngumeli bandla i-challenge uku-challenge nje especially the young people uku-challenge ama young people yabona ukuthi ubhuti waye nga-99 wayeseyehlela ku-2000 okokuthi ungathi udlayo uli-2000 kancane but ubungeke utsho ukuthi ulobu 2000 awusoze utsho sigqugquzela kakhulu ukuthi ebantwini abatsha ngabe siba labantu abanjengobhuti wenkosi umsebenzi kaNkulunkulu uzaqhutshwa kuhle besikhangela nje ukuthi kambe nxa singaba lobhuti onje sisiye ezefike ebomntwini omdala besikhangelela lathi ukuthi kodela sizachadisa fana la ngendlela eziphethe ngayo azikwela ngangizivuze mina yaka ngibe lo mhlangano wami ngedwa ngizikele umhlangano ngizichayisise ngedwa ngisivuza sithi ezake sichadise umntaka bishop ungumfana but wenkosi sizachadisa ngifuna ukubona ukuthi ngela ngechapter zabehave njani mfana ngendlela yiyo besikhangelele ukuthi lathi sizazuza umakoti besikhangelele lathi ukuthi hey kuzaba mnandi ikhade sikukhangela okunye konke bese sikubonile kodwa besikhangelele zonke izinto lezi ezinjalo kube ngakazenzi njalo futhi singakhuluma amanga ukuthi sike sezwe ukuthi wonke wenkosi usehlanyiswa ngamankazana asange sizwe khona ukuthi inkazana wenkosi ulayo nasizwanga bathi abanye bengachaya ama keyboards bephiwe amandla okuchaya ama keyboards bephiwe logcobo bakusebenza konke lokhana emandleni okudinga amankazana ezuzela udumo emankazaneni ubhuti wengakwenzi lokho uyabe sekeyboardini yakhe abanye siyababona nxa bengaqeda ukuchaya ikeyboard bese siyawadinga phandle amankazana ubhuti wengakwenzi ubehlala ku keyboard ngesikhathi siyakudla ededeni abantu bahambe ahlale ku keyboard yakhe abafuna ukuthi baxoxelayo ngesikhathi seneso esithile ngelunch kumbe bayenzela izinto azithandayo ukuthi bahlabele yena abachayela ikeyboard
lamankazana afuna ukuthi abe laye khonapho babehlabela yena chai keyboard because asikwazi ngayo thina because asikwazi ngayo ubhuti wenkosi so siyaligqugquzela abantu abatsha